Pešunye ke kgašo ya ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. We urging leaders to be responsible because in their conduct they undermine the rule of law. Kgoro ya toka e sola ka bogale ketelo ya mongwaledipharephare wa mokgatlo wa MK Floyd Shivambu kerekeng ya Shepherd Bushiri yeo a nyakago ke bahlankedi ba phethagatšo ya molao ka Afrika Borwa ka ditatofatšo tše mmalwa. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng go meketla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphoteme. Mokgatlo wa Mkhondo Wesizwe o ipeile kgole le ketelo ya mongwaledikakaretšo wa yona Floyd Shivambu kerekeng ya moruti Shepherd Bushiri ka nageng ya Malawi. Ketelo ya Shivambu kerekeng ya ECGC e tsošitše lešata go maAforika Borwa moo ba bangwe ba ipotšišago gore goreng Shivambu a kgethile go etela Bushiri yeo a nyakago ke bahlankedi ba phethagatšo ya molao ka Afrika Borwa ka melatong ya go kata go tshela melao ya beile le bofaladi magareng ga e mengwe. Shivambu o ikhwetša mahlo a mo lebile morago ga gore go tšwelele kgatišo go dikgokaganyo tša leago e mmontšha le Bushiri ge be a etetše kereke ya gagwe mafelong a beke ye. Se se dirile gore maAforika Borwa a ipotšiše gore maikemišetšo magolo a ketelo ya mongwaledikakaretšo wa mokgatlo wa MK kerekeng ye ke afe ka ge Bushiri a nyakwa ka go tshela melao ka Afrika Borwa. Ka pego mokgatlo wa MK o ikgogetše kgole ka kgato ya Shivambu. Mokgatlo o tlhaloša gore ketelo ya Shivambu kerekeng ya Bushiri ka Malawi e be le maemong a gagwe gomme e se ka taelo ya boetapele bja mokgatlo. Ba tšwetše pele go gatelela thekgo ya bona ka pušo ya molao ka Afrika Borwa. Shivambu o bone a leboga Bushiri ka go ba amogela kerekeng ya gabo le go reta mešomo ya gagwe. Go le bjalo tona ya toka le tlhabollo ya molaotheo Mmamoloko Kubai o sotše maitshwaro a Shivambu le go bona ketelo ya gagwe kerekeng ya Bushiri bjalo ka go hloka tlhompho le tshepedišo ya molao ka Afrika Borwa. As much as he can argue that there's nothing illegal that he has done, but morally there's actually something that is wrong. For a political leader, and that's why I'm happy that, and I appreciate what Mkhondo Wesizwe as a political party has done to issue a statement to distance themselves, because they are a party that is represented in parliament. O gateletše gore baetapele ka moka ba mmušo ba swanetše go thekga bahlankedi ba phethagatšo ya molao ka Afrika Borwa. You know what is most painful is a South African who goes to another country to undermine their own country. Kgweding yeo e fetilego kgorotsheko ya Malawi e ahlotše gore Bushiri le mosadi wa gagwe ba ka išwa ka Afrika Borwa go sekišwa efela Bushiri o nyaka go dira boipiletšo kgatlhanong le sephetho seo. Motlatšamopresidente Paul Mashatile o re ga a tshwenyege le gatee ka polokego ya gagwe mothuntšhaneng wa molokoloko wa difatanaga tša go mosepetša nakong ya ge a be a leba legaeng la gagwe bekeng ya go feta. Mashatile o be a etšwa kopanong ya komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC ka Boksburg tlhaseleng yeo e nyakišišwago go tseneletše ka se sebaka. Mashatile o boletše se ka thoko ga ketelo ya go ikgetha ya meketeko ya paseka ka kerekeng ya kwa Sizabando ka Greytown provinseng ya KwaZulu-Natal go latela kgopelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya go godiša dikamano le tirišano ya baetapele le bakereki yeo. You must have heard that the police are investigating. What really happened is that as I was driving from the NEC, my car was hit what initially I thought it was stones. And when we got home, the protectors said no, the impact is too much. They want to take it for checking because, you know, a bulletproof windscreen is quite strong to be damaged. And that's why they are doing the investigation. Ge go letetše gore diketekete tša maloko a kereke ya ZCC le ya St Agnes ZCC a boele morago go tšwa motsemokgetho wa Moria. Bahlankedi ba sephetephete ba re ba letetše moela o montši wa sephetephete ditseleng ka moka tša province ya Limpopo. Seo se latela gore dipišopo tša dikereke tšeo ka bobedi di fane ka thero ya tšona mathapameng a lehono. Go letetše gore moela wa sephetephete o oketšege mebileng ya R71 go tšwa Moria
N1 go leba borwa le R101. Se ke ka ge maloko a kereke ya ZCC le kereke ya St. Agnes ZCC a boele gae go tšwa dikopanong ka Moria. Dithero tša mo mafelelong a beke ya Paseka di bohlokwa go maloko a kereke go tsošolotša bodumedi go itekola le thapelo. Mopresidente Cyril Ramaphosa le yena o tsenetše kopano ka kerekeng ya ZCC. Lekala la boeti la Limpopo le re kopano ye e tsošološitše boeti ka profenseng ya Limpopo. We have been seeing lots of people coming here, and as I indicated earlier on as we were having a chat, yesterday I went past Moria just to check whether the 60% that they spoke about in the other church that did not open last year is this true. But when you look outside, you look camping around that church, you also look at the St. Agnes, it's full. Beng dikgwebo potlana go bapa le mmila wa R101 wo lebile go Moria le bona ba re dikgwebo di itemogetše letseno ka lebaka la kopano ye ka Moria. Business ya tsamaya haholo ka batho ba kwa kerekeng Moria, re bona ba re supporta haholo. Easter ye batho ba go ya Moria ba kgona ge ba boya ba kgona go feta ba topa. Business one bele ba re zama a tshwane na go ela corona ke na go ele ne re sa fara ka business. Go letetse gore moana wa sephethephethe o ketse go tloga mantšubeng a lehono go fihla bošego gare e le ge ba bangwe ba maphuthego go tšwa ka Moria ba tla be ba boela mafelong a go fapafapana morago ga dithero tša lehono. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mens. Dinyakišišo di gare di tšwetšwa pele ka bookelong bja Tembisa ka profenseng ya Gauteng fa o mollo o latsitšwego diphapoši tša tšhoganetšo ka iri ya botshelela bošegong bja Maabane. Balwetši ba go feta 50 ba ile ba hudušetšwa lefelong leo le šireleditšegego ka bookelong bjo. Go fihla ga bjale ga gona dikgobalo tšeo di begilwego. Go tše dingwe ba tšosehlabelo ba 13 ba kotsi ya magareng ga Pese le Bene ka mmileng wa R40 magareng ga Acornhoek ka Mpumalanga le Hoedspruit ka Limpopo ba hlole ba bolokwa lehono. Poloko ya Seboka e be swaretšwe ka mabaleng a dipapadi a motsana wa Tsakane gona Acornhoek. Ba tšosehlabelo ba 10 ba swelela go hloka bobono nakong ya ga kotsi yeo. Molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba tšhireletšo le dinamelwa Jackie Messi o kgopetše tshwarelo go ba malapa ka go diegišwa ga go lokollwa ga dipoelo tša DNA. Ba malapa ba ile ba gapeletšega go leta dikgwedi tše 2 go rungwa ga tshepedišo ya go hlatha magago bona. Malapa go feta 3,000 a nyalane nakong ya monyanya wa batho ka bontši ka kerekeng ya IPHC ka Kanana City ka ntlenyana ga Heidelberg ka Gauteng. Kereke robile record ya ngwaga wa 2023 ya ba 400 ya go hloma history ye mpsa. Moetlo o tšwela go pele wa kereke ya International Pentecost Holiness Church seo ka ge diketekete di tsena ka lenyalong le lekgethwa ka letšatši leo le kgethegilego. Kereke e swara manyalo a Seboka ga 3 mo ngwageng. Seo se dira gore tiragalo ye be ya history ke ka baka la palo ya godimo ya bao ba nyalago e sa le go tloga kereke e thoma ka 1962. What makes this year's mass weddings unique is that for the first time in the history of the church, we have more than 3,000 couples that are getting married in one sitting at a go. Kereke ya IPHC ke mengwaga e tsebega ka go swara manyalo a Seboka a watletšego ka mebalabala. Le hone re tlile manyalong a mass weddings ke a tseba gore go tlwaelega gore go be le di mass weddings, but I'm very happy and honored gore le hone ke tlile monna ka le hone ke tlong nyalang le hone o kgethile gare ga bomme ba bantši a re wena ke wa maleba, and I couldn't be more excited. Banyadi ba bangwe ba tla ba tšea basadi ba bobedi mola ba mmalwa bona ba tla ba nyala basadi ba babedi go iša go ba bararo ka nako e teng. We don't only celebrate it, but we embrace it. Bao ba lego ka gare ga manyalo a sethepu ba itheta ka go oketša malapa le go tlhakanela kamano. Nna ke nyala mme wa boraro, ke mme wa ntla le wa boraro ba ke na leng bone gona nong. Ke dumetse thata gore ke mo moetlong wa go nyala mo kerekeng ya IPHC. Ke la mathomo tiragalo ya Seboka e swara lefelong le legolo la go bitswa Kanana City.
Dipapading, Stellenbosch FC e tla swanela ke go lwa ya letsogo kgaoga leotong la bobedi la papadi ya sekamagaolagang a phadišano ya sebjana sa CAF Confederation. Se morago ga go fenywa ke Simba SC ya Tanzania ka nnwete go lefela papading yeo e raloketšego ka Zanzibar mathapameng a lehono. Papadi ye e bile bohlokwa go dihlopha ka moka go ka fihlelela magaolagang a phadišano ya kontinente. Papadi ya leoto la bobedi e tla kgatlampana bekeng yeo e tlago ka Sontaga ka Cape Town. Pagesho ditaba tša rena di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Legae go SASA. Ba bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.